inkunzi beyibholokoqe eParliament lwakhala uluntu lonke lathiyekele umntaka Mbeki ngiyasempinda amshaye ngekamayengwayo ngekamamzobe uyothi uyibholokoqe kuba uyithele ngesimonyo ulungu ubholokoqe Ramaphosa no Winnie ngobukhele emnqebakini walungu ubholokoqe uMangosi uthi ubuthelezi ngevoti walungu usubholokoqe uBhilima Sehlo siqhatha nongoti ulungu babholokoqe athi ababholokoqekayo anoze ningifuniso wabholokoqe uChrisani ndicinga ukuba nisicrooks zakokwethu ezikhelekhele nyane inkomo eduke yodwa kweza kwabe empinda amshaye yaduka yaphinda yaduka ithole likhale ekuzondeleni abokwashanga nabokwanxamalala abalibonile libonakala likhale emgotswaneni lezwakala selikhala phezulu kumabengela lehla njalo ngumabengela lazilawo welintsuze libonakala ligudla amaqele likhuphuka ezintabeni lazilawo ngene eSwazini amaswazi ambona amazi ukuthi uZuma lo athi yele bakithi wentando lomtegilatika athi amanye ngumfana enkosi lona mphatseni kahle lezwakala selibhonga kona mahasha lazilawo ngene eMozambique amashanganeni amashanga nathi ukhongwa nawahina lezwakala selibhonga eLusaka bafike bathi kimuna walifatsi ndaba zinkulu ngesaba ngibona nje undaba zakhulunywa ngoba zakhulunywa ko-OAU nakwinhlangano yesizwe usikhumbe sehlula ngoba sehlula abashuki sahlula uhulumeni wabandlululo eSouth Africa sahlula uvele vutha kwabamhlophe belungu sahlula uFoster kwabamhlophe belungu sahlula uPW Botha kwabamhlophe belungu sahlula uzikhekhe kwabamhlophe belungu saze sahlula uJustice umehlule lePitoli sehlula bonke nje uqili phambana uphambane namanye amaqili okwazi usikhotha emhlani lesikhotha emhlani umthanto hlaba uSamila uchaza idonkono ehlula izinja zobamba ivula indlela lavula indlela zeSouth Africa lazidawo ungena emasangweni akwazikhekhe lizwakala libhonga ondini libhonga lithi lifuna imbabazana emahaqa iyolibonisa ubhejana ephuma esiqwini ababekade bemvalele uvevane likagcina amazwi olizwakala selibhonga kwela kubo kwanxamalala bafika bakubo bathi wadlathu kwela phansi kotshani athi unjambili wahlabana lihlanze lamahlanze wadla muzi wezikhuthali owakhuthaza amadela kufa onkanini nosiphikeleli ongqondo bakhuluma ngawe izizwana zashaya umlo zadideka sikhuluma nje ikizela ngesiquza khetha semedunsa impinda yahlabana kamaphuma ephethe ethi sahlabana yaphinda yahlabana impinda yakubonga kaMdlovu ethi sabonga yaphinda yabonga yahlabana egoli yabonga yahlabana eMgungundlovu emphela ndaba yabonga lakhe bavula iyasho legolide eMgungundlovu wabonga kodwa uzusesabe leso sandle sakuphakelayo sinenkwantshu nesifuba singungubele isihlabana selakajinini ndomnyama unakuchobozelela inganono iye yamchobozelela ethokoza ubobuza uMandela uyakuyithetha inyani yamchobozelela DRC umbuzo umongameli uyakuyithetha inene iqhawelele libonga ababholofide esimeni sokuthandaza bethutha umntukimi uzungamzondo uNebukadnezar umveli nqanga ummisela ukuzibonakalisa kuye nasezizweni ngawe maphuma ephethe vukani nonke amakhosi ohlanganiza omxoshisa uliqhawe uhlabane phansi komphapha wahlabana phansi kwezinqawe wahlabana phansi kwesisasane indaba bayibonile ngoba nangaphandle kwesibazi kakhongolo sebayibonile ibone uyekethisa okwasithole kwavimba imbobo wathi uyabona laphana kudlalwa ngoZuma wayibona umthethelelo wazi njalo hlelo wayibona uTshebeshoka kasibise mvuma ngoma wathi uZuma bamcuphela ugibe wayibona uzihogo zikaSathane ngokwamlambo kwavimba imbobo wayibona unqakhe ngokwala ngenqabeni wayibona ubongazonde eHlarwater yamjulukisa unhlahla mtshalo othandweni phezu komhlathuze ngiqaphuze emsholozi ngeziqu zakho zasefothe yiyo phela inkunzi emnyama iyagqula inkunzi emhlophe ngophondo yathi ayikazibekwa inkunzi emhlophe kubekwa inkunzi emnyama ngiqaphuze emsholozi ngeziqu zakho zenyuvesi yaKwaZulu Natal wadla amondlo ezintandane ingani phela nezinqunqulu zomhlaba ezakho uzibangela ubhici zathokomala wasibhemisa igudu lakho lolwazi zathi silambile sibhaciseni ngiqaphuze emsholozi ngesihlangu sakhe esihemu phela zigiya ziqaphuza nje shiyelana inkundla zilimpi yomlomo zingasekho izikhali ziyakhuluma ziyathetha ziyabuwa ziyabulabula njengomntungwa bakwaKhumalo udla umuntu wamyanga ngendaba ngathi mntakaKhumalo umngane womsuleyo ngobuKhumalo ngikuthanda udla ubunyelele bukaMbheki ubuyanga ngendaba esejoba ubulelane lalisa ngomfazi ngikuthanda udla inkohlakalo kaNgcuku uyanga ngendaba eselithungele eDubai itulo namahlale edunusile ngakuthanda usudla lo mlungwane onguRonnie Karsers umbhanqa nongquzi neshishini umshaya phansi kwalidumayo ngikuthanda udla ubunyoka bukaNgcuku ubuyanga ngendaba wabudla bhanqa nombimbi lo mana lapho ngutshele wabudla kwavuma uvele Van der Merwe eJohannesburg High Court ikhohlisana ihlomile efaka agcina amazwi zimbili izinkunzi ekazabona sengela abantu abamnika mzizi kudala wazi yogoba uphondo umbila wakithi wasuwesidulini uthothombele awufananga nokamathanzimo wasuwezika ufusekile waziwagqwagqweka ngithe ngiyawudla ngaqumbelana isisu ngafa ukusuza baqala umzimba uzungilinde ingcuphi nawe wanyakazi uyangishaya lona chaka mshawanyoka nekhanda layo mzingolo nyamazana ayidle nesikhumba sayo indaba iqhumile ngoba izeyaqhuma eJohannesburg High Court kuJudge Willem van der Merwe ubumnandi mabuphindane usimimilite qotha belibhekile omlambo
ngcuka belibhekela umfatini ezivalo Ramaphosa basala bekhothi zingqoko njengamaphela kwaze kwathokoza uSirhwala ethi laza wayihleka inhlini uMbazi Mashilowa yaze awunana lo usibunde belebe ngithi wakithi inkosi yami umakhilimba ngokukhilimba abamhlophe nabamnyama yehla yenyuki NPA njengesithindi songaziphethe kahle wayikhilimba kungathi ukhilimba isinamba thisikama yengwayo ithumbu libhobokile hovisi likaMengameli ngoba lizelapho ngumfundisi uFrank Chikane ehlanza udendu yaze gacela njengenyama yomsipha ethi isandla sokuphatha umfazi esensimbi sifana nesikayihlile laseGermany umvevane zisishayise zafela kuye njengasemotini noTerrari kodwa usishayisile ethi uzogovuza njengesijabane noBishop uthi usishayise wakhohla umthandazo omkhulu sithethelele izolo zethu njengoba nathi sibathethelela ukuhlehla kwenqama kusho ukubaleka ukuthatha amandla intombi yaqomusema ivumanga ukumala noma sebetha imali isihlalela ivumanga noma sebetha yothanda okwaphinda ngena yangavuma baletha ukubona abayinisela bakwabeningizimu Afrika yathi ukubona abayinisela bakwabo Makeba yathi ukubona abayinisela bakwabo Nondaba yathi ukubona abayinisela bakwabo Nxamalala umlilo obhulwe ngotshani nangamaphepha yabhebhetheka noma sebewubhula ngoThethat no Mauritius uyabhebhetheka umlibona belezizweni namhlanje basawadla amathango owahlanzayo intandelo ethandelele enhlizweni zabantu ezinye zithandelele emthini umgwazi kaqaqaqaqela uCamp J Camp kuze kuhlabe kuMichael Hali umthwalo wezimvubu nezinyathi usindwa yini engasindwa zifundiswa namaqeli ugcotshela bohole ezulwini abanye begcotshela amanyuvesi naseyingoyazi nzenkohlakalo nobuqili udlula bevimbila avule bevalile ndikuzoza kwabo zimshaye kabi sithi zimphuca amukeliswe khona kanti zimbeka emehlweni abantu zimthela ngenhlahla ukhwani liyasikwa liyamila bakhale bonke bathi ugqawe ngani imfoka mnyakanya wabe kuthele ngezinyoka amaqethe zadla bona baya kukufakaza lokho ngcuka abakusathazele ngezinja amaqethe zadla bona mhla zadla upikolo uyakusibeka isidingi njengenkukhu zela zonye swapikolo zinenyoka phakathi nyoka yenhlahla nonkimbinkimbi ababe bayifasi yasombuluka bayifasi yasombuluka bakhuza abantu baphinde bakhuza bathi iyeke leyo makhosi inkosi uyicela ngakomdlovu iyeke lezo zingcolisa umlomo ngalombobo obhodlayo iyeke lezo zesibhuli isihlangu iyeke lezo ngakalifuthi icilongo iyeke lezo ngakahuba uphuma endlini unohlevana iyeke lebo iship sambhubhudla ngiyasesaba sanukela umakhosini wadla phansi nize nimqhubukusho kolumanzi abomvu izinto zakhe zigadle ekhaya mhla wasihogela wopanyaza sekukumilisa umdlavuza sikusingise koyihlomkhulu wena ongawadlanga amagosi wawunasibinisini wopanyaza wavika ngehawula amavaka indidandidani yenziwe uHilary Squires ibone uvolovolo kwezesolezo waloba kangaqeda Fraser Mtshali kwezomAfrika wayitapa iqanda lenjelanjelana uZapiro kwalabamhlophe iphepha yamdida uqabisa yangadwebeka yambhayizisa umongameli lamuma iqatha lezombusazwe wathi wawuthulele noSquires indina bezindaba bengikhombe lashishi bengiqhatha nonzimande baze bangiqhatha noVavi noMbalula kodwa manikiniki imbhikisho abasebenzi ngiwuthande ngoba uqhubukusho somandla wamnyenyisa umhlanganyelwa khethani weVavi noMbalula ngaleso sikhetho senu lawo makhifilithi nize niwanika unzimanda wasekunqonde ebhafo angawasedlunkulu athi isiza qheqhe zomzatha zenza umlaza phunyuka bekuphethe maphume ephethe mkhonto dlumthathi nemkhovi yakhe basalapho Simon Panza wayekuphilona magalela ngomusa abanye bagalela ngemkhonto kuyena uzugawula ubheke Nxamalala maningi amaceba acetshiwe uzubheka ontomtunde yami mkhovi yashode mahlamba ndlovu mlande emdala yokufaka uzigananda shezi yangilandela mlande emdala yokufaka uSamara Macheli yangilandela mlande emdala yokufaka uChris Thembisile hani yangilandela sizubuye babekwazi kwashezi sizubuye nini ongatshelwa uzothetha ubulandi bakini nanka amagosi angijikele usithitshela kabamanxahazwe kakathibela inyathi kamnyakanya ukhaliphile wena weqhathayo ngokuthatha ukhololo iyekophala leyo nduku yokhola ivikeki induku yezulu yakithi kwaJesu imhlophe zabanye zimnyama iye yamdida umsocongo webhunu wayikhulula imfibinga impunga yehlathi yawoHerry Gwala inkunzi kayihlehli unompunyimpunywana inkunzi abayibambe ngezimpondo zasala ngakubo bayibambe ezinye zasala ngakubo wayiqhatha wayishiya wemandela ithuleleni wabatshazi nokubatshazwa kukhala ishangane lathi wamtiba zoom leshusha sakutas sitakumisa lo sihlabanga usavunywa ngosogitali wavuma uthonzane zalo mashabalala wavuma uBhekumuza zalo mamhlango wavuma umgqumene zalo mamseleku lavuma ikhansala zalo manzimande kwaze kwayovuma itsunami ayiphathwe ezingane zomazi zalo masibiya umgoqozweni nangensundu kuhlabeka iParliament okuzibophile kuyeze kusiqaqe emlazana esebudodeni selingena nombani izulu kagcina amanzi eliphekwe emtunjambili isidla izindwana insuzane nethukela nemnyezane yasiphuka inkomo bayisenga yehlisa noma bayiguda yehlisa nyazisa lapho yobhakela khona yakabavula yeqamagqanqa injoma nemhlophe kaShongwe
amahlamvu wakikiza mancade ngokwamavundle zala unobhekisisa bakikiza ukuthatha bamazondi bukamnyakanya wakikiza masaphule ngokwachamane kamnyakanya wakikiza mangubane kamnyakanya wakikiza maqulu kamnyakanya wakikiza mabhengu kamnyakanya engasaboni kwaze kwakikiza mayengwayo kagcina amazwe empinda amshaye wakikiza mamzobe kagcina amazwe kwada kadunuse wababafezela wahlula noma sewosiwe lalela lo muntu omemesayo sengathi uyalila ethi msholosi ihlane liqotha ulwazi babahlothizayo thumba ubhaba ngaphuhla kubo mvobona ukwenezwe lonke sikhona basatha komkhulu ePitoli bamila amabala sathi bamila amabala kanti sebeyaphehlelwa bahamba babayele komntwana amatekenye sibhamsonwa besikhale kwabamthandayo bambiza enkundleni bamdonsisa umtshiki kanti uzobuya nelomo omnandi bethi bamthela ngehlazo liba kalikhonje uyoshwabana isandla sashwabana kombheka uzubabheke bathi zome saza la siyandidla ogqirha basijonge bathi intsholongwane Zulu kwathila ninamayezana nyenyezayo lapho loqhunqa hleze loqotha imbokodo nesisekelo ndukuzika mongameli ezakhala kwancamalala ngoba zesaba uKadafi qhoya amazwi akhe azangakuncolisa umlomo sekuzobonakala isidini sobhaqa nesoqhunqa ubathi qoqoqo mfane ngakwehlula udlala goqoni ngulube yakini mina ngidlala goqoni likababa ushomvodla imuru umgoqozo inkomo egulawo zavolo sengelabantu abamizwe lifile kwaZulu sikhule sibashotha thombuluka phansi kwengcefe bantu bavolelo goqoni lengulube emachubeni lagoqa ishongololo ibinda ncamalala